Jauh-jauh tu saka jam-jaman na makatina na sulibat. Saka tu saka jam-jaman na urja sopi na kai no atsemas. Imazai tua pinasa sebali-balitan si cai sangasan. Imazai tua siva kayan, imazai tua 30 katu 5 karam, paju 40 katu 40 karam。历代志上9章35节到44节。扫罗王的祖先和后代，耶利开创了基遍城，定居在那里。他的妻子名叫玛迦，他的长子叫亚布顿，其他的儿子是舒尔、基士、巴利、尼尔、拿达、基多、亚西耶、撒加利亚、米基罗。米基罗是示米暗的父亲，他们的后代住在耶路撒冷，离他们本宗族的其他家族不远。尼尔生基士，基士生扫罗，扫罗有4个儿子：约拿单、麦基舒亚、亚比拿达、伊斯巴利。约拿单生米利巴利，米利巴利生米迦，米迦有4个儿子：比敦、米勒、他利亚、亚哈斯。亚哈斯生亚拉，亚拉有3个儿子：亚拉灭、亚斯马威、辛利。辛利生摩沙，摩沙生比尼亚，比尼亚生拉法，拉法生以利亚撒，以利亚撒生亚西，亚西有6个儿子：亚斯、利干、坡基路、以实玛利、士亚利亚、俄巴迪亚、哈南、埃丘开诺茨马斯。Satu处Akadam-jaman Asini Popatarwan， 平凡人的救恩，平凡人的救恩。我曾经到一间颇有历史的教会实习，会议室墙上挂了几张历任牧师的相片。某次和几位青年在会议室聊天，我一时兴起，指着其中一张相片问：那位牧师叫什么名字？竟无人知晓，只能回答曾担任我们教会的牧师。至于其他牧师，青年顶多认识1、2位，且多曾与青年的家庭有过亲密互动，也因此有些青年就能简单说一段有关那位牧师的事迹。那么那些青年叫不出名字的历任牧师，对新一代的信徒有意义吗？历代志是被掳归回时期，新一代以色列人重新审视历史的记录，焦点在犹大支族。在历代志上1章9章，作者透过一份极长的家谱概述各支族的事迹，让上帝应许的救恩之连续性的意义能在归回的道路上得到衔接与确认。这一份家谱虽然把以色列12支族都写进去，却以较大篇幅记述犹大、利未和便雅悯3个支族。利未支族是在耶路撒冷圣殿服侍的祭司所属的支族，犹大支族是大卫王所属的支族，便雅悯则是扫罗王所属的支族。即使在长久的政治变迁下，便雅悯支族的王族色彩已经淡化，作者仍然借着9章35节到44节，从连结应许的角度，以记载犹大支族的形式，再度慎重记录了扫罗家族的谱系。那么对回归的以色列新一代而言，扫罗王还具有如在撒母耳记当中的同等意义吗？很明显的并没有，因为历代志对扫罗的记述比起对大卫的记述少很多。作为一个细数救恩的启示与负面对照的见证，扫罗王族谱系中的名字就如那些挂在教会历史墙上的牧者肖像，并不全被后世的人认识。
这个理解是我们阅读这段经文所需的新眼光。从族群或教会历史记录来看，并非每一个参与者的贡献都同样被纪念。有些牧者可能被无端卷入教会纷争的洪流，甚至一个错误的判断与抉择就导致他们必须承担负面的结果。一个服侍者的贡献如何，在历史书写中难免会因作者的独特观点或情感牵连而有所差异。不过对上帝而言，救赎并不单属于英雄，而是每一个平凡到我们叫不出名字，甚至失败的人，他都一个一个纪念。对我们而言，有些人可能只剩一张照片、一个名字，或完全被我们遗忘。但对上帝而言，他们尽管平凡，却是他所关爱、选召、有姓有名的人。Sina itu soka zaman-zaman asini poputarwan平凡人的救恩那样。Kumalia nama tainu aja kini kacawan pina na titin sakamaya noa ta cemas maya seman neka toa pichura noa cemas kumalia aichua sitiasangasa ta sebalitan tayau aichua kinudan aichua china livatan ya maju tayau tara pina na tinoa cemas ayatwa cemas na kilivak tanuti nama polat saka kumalia nama taino takinani dilan cara papupicholinitin cara pasailinitin ayatwa sinikilevakatin inatitini no ta cemas sika tijen patsuntin to acho sitiasangasana swalitan acho chinalivatan ya maju kinama taino anangwangwa anakuya-kuya Terapina na cemas saka maya. Saka kumalia mari mangati, kumalia ngamari tinti madeka sawan tuana kisah mula-mula markaca sanga sewalitan tayau. Ini kau mari ma cemas tuaca kinudan tuaca kisah mula tayau. Kumalia na matainu aca kina kemudian ana majuri jere aca warung aca kinman. Lakwa aza kiliva kenua cemas aichua piniri dinau lenua cemas jantin izoa ngadan izoa kasizua nantayau saka cijen nakuya kikavira tayau nakuya kinumtu ketika dia kan nekanuku kina sao marutso akan maya mata jazua kinumnam cijen sini kiliva kecina mapola tenu aca cemas sakala tina na kemelam kumala nama tenu aca cina livatan terapina titin aca cemas sianga marka saskaulan nua cemas amarka kisamula-mula amarka ciuro asituji marka kaicu terapina tinu cemas sakamaya kumalia cemalivatwa ana martemalimania jitai terapin itu sakamaya nua cemas aca kisamula aca kipasude atau aca cemas aya kena pasemarau demikiki ca pasemarau imazai tua sini pupaterwana 平凡人的救恩那样。Satu cu asini pakinu menemacanu家谱是一种文学工具，可以把人从上帝在偏乡小人物中如何做工的微观检视，转变为对上帝道路之广阔无际的宏观遥视。毕德生天国的牧羊学，现在都说个zaman aruta kigaluna kinumnam tua sini pakinumnam metianutin natina nagamalu akinumnam ayakana pasamarau kainuli。信实的上帝，你是我的救赎主，求你照你的应许带领平凡的我，把自己的名字交在你手里，奉主耶稣的名求，阿们。Mali tu soka zaman-zaman na makaitina na kemelang tu ini katina neka tayau aichua titin tayau atia kini kacawanan atamara cijilan cara sini pagau no cemasa kamawaan tayau tuaca kina mudani kacawan saka tucu na makaitin na kemelangatin虽然我们是一个很平凡的点，那瓜
at semas ini karena mata zokinum sinapazanga latina teman sidilan sinapazanga latina teman sidilan saka latina na kamelang latina na kipasabi apa satu atau ta semas kumala na mata inu ta parutan kumala na mata inu ta remelakan kumala mata inu bebe kecina remento ta varunto kinman maya semaneka tu ta semas kisah mulai mapulat kisah mulai nekanu ta sa zona nu te veri amina semas semanar izuan ta kasisuan tu ta puzangaran no vekang tini mazekat sawan ki amina ngat semas sauri makaya semavara kita nutin aya kenapa samarau apo pitsura tisu na tiakem sakama demali jawai nekanu kena sasanan abincikan lamun apa je kacang aya kenapa samarau sakama demali latina na sudiva tu suaca kini andavam taja ping an